ize ivoice ngithe phuma angishayela makasho kanjalo kulanga ayizo kwesithu futhi ngaphuma. That was the end of me nenkonzo kusho ukuthi bangikhiphile enkonzweni ngithe phuma hamba ke manje nga ekhaya ngalelo langa ebusuku ngaqala ke ngaphupha ke manje sengiphupha ngiwabona kanje amaphupho ngalibona ikhehla mbona ugogo ngathi kuse meetingini kuyakhulunywa ke manje khulunywa nami bangitshela lokho abangitshela lokho ngathi mina nayi lento bengi a spiritual prostitute. Okay, I would say so. I was a spiritual prostitute because bengifuna lento engiyifunayo kodwa ngingayithu. Sinibingelele siphinde sinamukele ohlelweni lethu Echo Point TV esibiza ngokuthi i-The Call. Lona obingelelayo ke uxwala umfowambatha ke ushalo into bezitha ushort umatindana usinqamsodidla madlibona ugwatshoza igcololo umdidi adakho dakhela ucatsho phansi enquthu kwegxibanyako ke labasho wezwato umqoma ngegugu kuningi akudingona dinga umthakathi. Babukele ke Echo Point TV ningakhohlwa ke ukusenzela nje umsebenzi bafowethu esibambisene ngawo ukuze sikwazi ukuthi siuqhube kahle njengoba siuqhuba ukuthi ni like and share and comment lokho kunika amathuba ukuthi nikwazi ukuthi nithole omunye umsebenzi esinilethela wona nathi futhi kusinika amathuba ukuthi sikwazi ukuthi masilo skipper ama episode nikwazi ukuthi niwabone nama comment eni abalekile ngoba la esisale khona esingabuzanga khona mawukuthi sifikele guest siyesizakale mawukuthi nani khona la nisiza khona ukuthi nisibuzele lo mbuzo leyo. Njoba wazi ke mbukeli ukuthi ke ubuco uhlalo obuhle buhamba kabili. Namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba nje ke nogogo ugobela kodwa kunawo amaningi uyena ozozethula anibingelele aphinde futhi ayichaze ukuthi ubani uqhamukapi okuningi ngizokunika yena ke ezintambeni zakhe. Sinibingelele sinanamukele gogo nabo bonke ohamba nabo abadala ohlelweni lethu Echo Point TV. Makhosi ntomdala Thokoza gogo. Ngiyaphila nani babukeli ekhaya. Mina igama engaziwa ngalo nguOma okwamasoka. Dingohoyi kodwa abantu ke abaningi bangibiza ngomkhulu mahamba yedwa. Yep. Mina ngiqhamuka eSoweto and then kumelaphi wendabuko kodwa okuhamba phambili ubugedla. Okay. Yeah. Umuntu ohamba intaba kakhulu. Okay. Yebo. Okay, siyabonga kakhulu gogo ukuzichaza kwakho ususinikile ihluku kahle kahle. Noma ngisathi ngisazokubuza kodwa ususinikile ihluku ukuthi ubani ukanjani. Kuyenzeka ke gogo vele ke ikuthola ukuthi ubanana nako ubanana kodwa manje ke sifuna uhlukubeke manje sibone ukuthi phakathi yini le oyiphethe. Ugogo ake sibuyele nje emuva ngaphambi kuba singene emsebenzini wakho lo owenzayo. Mhlambe usuka kuphi umnyumba wakho kahle kahle ukuthi impande zakho ubumuntu onjani ngaphambi kokuba kube kulesimo sokuyiso lolubizo lakho lobugedla ubumuntu onjani ukhule emndenini onjani akuphazamisanga esikoleni impilo yakho ibackground yakho obuya kiyo. Ubuyele emuva ngizobuyela emuva kodwa ngibuya kude. Iminyaka yami ngina 59 and ukugula lokhu kimi ingulo ngithatha ukuthi ingulo ngoba ngigulile. Yebo. And ngiqale ngina 7 I think beku 1974. Ukuqala kwami ukunothisa ukuthi khona into ekhona ngami. Before ngiqhubeka ngiyaphambili ngicela ababukeli abalaleli bangaxwayi mabezwa ngikhuluma amalimi ahlukene. Yebo. Kunomxhosa nokuvela umZulu angazi yabona hlangene so angifuni baphatheke kabi ukuthi kanti umkhulu uyisima kanjani ukanjalo. Yebo. Okay, so when it started kube bengina 7 years and then ngangibona izinto eziningi. Izinto engangiyibona isazithusa. Ubaba wayekhona umama wayekhona. Yebo. So ngangumuntu owayethanda ukureporta kubo ngibatshele baba kunento enje kanje ngiyibonayo. Ubaba ngibuza ubonani ngide kuningi angazi ngizokuexplaina ngithini. Ubaba athi kimi hayi ngwanaka wagula wena uthwere ke boroko tsa morobala hambulala ngoba usebuthongweni
ngithi yebo ngisebuthongweni but into engiyibonayo akulona iphupho ngibona izinto then iqhubeke lento lokhu yenzeka ekhaya bayishaya indiva uyagula lo uphethwe into zakhe I think ngihambile ngahamba ingihluphile lento ngangiwa ngangumuntu angazi bayibizana ukufeinta ngangifeinta esikhaleni esikolweni ngangizowa and esikolweni ngangihlakaniphile kakhulu but makuzofika isikhathi sokubhala ama exam mina ngiwila ngisekho ngisesibhedlela kodwa mangibuya esibhedlela ngizobuya esibhedlela uthola ukuthi ngiphasile mhlambe ngiphume number 1 number 2 bathatheni ama marks wami wonyaka wonke bawahlanganisa ngendlela engangihlakaniphe ngayo but lento ingicindezela kakhulu ngilwa nginga-understand ukuthi kwenzakalani umama wayengayizwisisi umama athi hey into zamademon this okay kwaya fast forward I think ukufike la ngiba na before baba eshona benginabo 14 ibuye lento mayibuya ngimtshele umuntu omdala ukuthi Khehla ngiyagula mina angazi ngiphethwe yini kodwa kunezinto engizibonayo eziningi I think ubaba ahlale ke nomama ba decide ukuthi bazongithatha bangimikise emntwini mind you ekhaya sabantu abathandazayo yebo umkhulu wami ubaba uzala ubaba wami beka ubishop kodwa yena uzalwa igehla umkhulu so ubaba isonto bekangalithandi ubaba wakhe bekumfundisi kodwa bekangayi esontweni kodwa bekasithatha thina asiphushele esontweni so benginama questions amaningi ukuthi why wena umuntu omdala ungayi esontweni kodwa wena ufuna ukuthi ingane zami zizontweni usibekeza athi ungangibuza inteni sikabamputsana thotha ngata ke hakam hake reakerekeng ngizoyo drop esontweni sonto maliphuma ngizonilanda so ngiyibona ukuthi inento eziningi lento ngaphakathi ithi ngilalela umuntu omdala ukuthi uthini yebo bangithatha kumuntu omdala nomama bangihambisa komnye ubaba mangifika kuye check athi lo muntu yagugulisha lo enimlethile uyabona kuningi akugugulayo nina niboni yena uyabona hayi bayenzeke umsebenzi wakhona kukhulunywa ukuthi hayi and ngathi unento futhi yasemanzini kufanele amikiswe emanzini lo muntu uzothi makaphuma emanzini uzoba right usasemncane umntana esikolo kuzofanele simcelele and then sizomcelela ukuthi yehle uzathi makaqeda isikolo ke aqhubeka athatha umsebenzi wabantu abadala hayi ngempela ngibuyele ekhaya bangenzele yonke into ekufanele bangenzele yona umama kayizwisisi ukhaphe iboyfriend yakhe phela iyo emqhubile ukuthi asiye sihambise lo ke sibuye masibuya ke ekhaya kube ngathi kuyadamba kancane sengenza lento abathi ngiyenze sengifaka amabhayi like indwangu emhlophe isiphika bangifaka isiphika esimhlophe nedukele ngisanezithombe zangaleso sikhathi ngifaka iduku isiphika ngiyathandaza manje sekuthiwa kufanele ngithandaze kakhulu ngapha ngithandazela abantu bekukuningi nje okukwenzeka ngaleso sikhathi but age yami ngizitshela ukuthi manje mina ngizoba umthandazeli mina 14 abantwana badlala mina ngizobe ngibhizi neBhayibheli angiboni ukuthi lento ngizoyenza ngikhuluma ngayo awuyithathi serious angiyithathi serious ayigule kakhulu ke manje kuhambe kuze kufike la I think I was 16 makufika lapho ubaba shona ukushona kwababa after some months ashonile ngimphupha eza ekhaya makafika ekhaya ume ngaphandle egating and then athi kimi ubaba ke ekhaya kubo bakhuluma isuthu but thina samahlubi Xhosa Sotho Zulu siyamixa konke athi ke kimi ngimbuza ngithi why uEmika kankanu gate athi kimi ake relere ke le demon
ke tla kena jwang ha ka ha lona le mpitsa le demon ke Hayibo. mama ha o re nna ke le demon ngithi mina hayi man ungabe kwatiswa into encane ngene sephuphweni njalo ngiphaphame mangiphaphama ngihambe ngiyotshela umama mama ubaba ngiphupha ubaba ame ngaphandle aphethe yabona uFather Christmas makaphethe umthwalo wakhe Yeah. ubaba bekaphethe into enjalo ngathi uFather Christmas ngathi khona into aziphethe lapha phakathi Yeah. but akakhona ngungena uthi ngoba thina simbiza idemon umama ngibheke kanje athi ngitheni ku Njengalinga ukukhuluma ngalezi zinto kimi ngifuna nje ukuzwa ngalezi zinto hayi ngimiyeke umama kube ilanga elilandelayo iphupho leli libuye futhi malibuya lephupho leli libuya kanjani ubaba seka ngaphakathi manje Ejardini manje. unokha manje eminyango maka nokho eminyango ngibuze mina ubani athi kini nabula hawu ngempela ngivula umnyango mangi nangi sekangenile ngithi awungenile namhlanje hayi ngiyajabula ukubona ungenile athi kodwa ngihlalanga ngilethe into zakho into zami eziyini athi thatha angihlelanga ngempela ngithatha umthwalo la ngilethele wona siyaphupha njalo Yebo. thatha umthwalo lona adisappear ngihambe ngekamereni yolala ekseni mangivuka ngivuke embedeni kunepalo mabhayi Okay. ipalo elimhlophe injeti athi lezi zinto zifike kanjani Ziqhamuka lezi zinto. yebo uzile ngimbonile yena but manje physical ngizibone physical kanje Ayi, ngiphuke ke ngiyamazi. manje but hayi khona manje okushamanzi la thathe lezi zinto ngiye kumama mina ngikhulise efamilini street ngeke uzenzele izinto noma kanjani Okay. yonke into okufanele kuyaza fanele kudlule kuma parents ureport abantu bakudala ngithi uyazi abantu bakudala kanjani hambe ngiye kumama mangifika kumama ngimtshela ukuthi bheka ngiboneni phezulu kombhedo wami lapho phuphola izolo athi suka kimi nalezi zinto zakho susa lamadimoni eduze kwami Hayibo. ngiyasusa ngempela ngina 16 ngiyela kubo 17 hambe ngiyobeka ekamereni and then ngibuze abakabo baba manje ukuthi nginenkinga ukanje zonke lezi zinto zenzeka kimi and ubaba ugcine angithatha ngimikisa emntwini and then bavuma ukuthi izinto ezinje zikhona manje ngifuna akasekho ubaba nina bo aunt abasele aningitsheleni ubani obekenza lento la ekhaya athi aunt angazi aze yaba khona into enjengale la ekhaya uwe oqala esikubonayo Yebo. ngalento usilethela izinto zamadimoni kanjani ngiyabuza nama ngizazi manje bheka sekuvele indwangu ngizithini mina le indwangu hayi uanti ayishaya indiva kuhambe indaba yami ifike la ukuthi yazini mhlawumbe mangashaywa umoya ngihambe ngiye kubo Cape Town sengikhulile nyana nginaboma ngoba bengifunda isikolo futhi eCape Town ngibuye ngize ngapha ngibuyele eCape Town ngithi ngcono ngihambe ngiye kumunye uanti wethu oseCape Town ngiyohlala naye kancane mhlawumbe mangambuza lento le angangi-explainela ngitshela ukuthi buyaphi Kwenzakalani? athi anti mangifika eCape Town mamela wena phela umakhosi Nakya. umakhosi ungangeni emanzini masemanzini ngoba uzohamba ngitha usho kanjani athi hayi kalokho andithi into zakho zifikile pipe yena akakhulumi eswazi something ukhuluma because of uzwile ukuthi ngitholeni amabhayi phezulu kombhede aza ngubaba Oh, okay. athi hayi kalokho into zakho zivelile nje ngokukutheni uzawuyijika lento uyibona naye eminyango Ngoba very obvious. kalokho so mina xa sizawuya ndithi ufike emanzini sizawuya pha emanzini kodwa wena sungena pha uhlale pha eceleni ngoba xa ungangena sana hayi uzawutshona Unomoya naye. Oh. uyakhuluma nje Uyakhuluma nje ngoba Uyangixoxela, uyazi, I think uzwile. ngokwazi kwakhe Okay. yabona nangempela eCape Town kuyabanda ke sihambe ngifake ama-tracksuit wami isilamba siya olwandle hamba naye ngiphethe lamabhayi ngoba angiwazi ngathini umama akafuni ukuzwa ngawo so uanti athi ngimfaka le zinto zakho zitholile uye lapha emanzini mhlawumbe mawungaya ngazo yabo noma ungangeni kodwa ube lapha eceleni nazo maybe something kuzo yabona into uzoyithola ezothumbuka nje, into ekufanele ihlanganise wena nalezi zinto lezi masifike emanzini angazi bayibiza idwala
yazi amadwalithi idwalitshe lelikhulu yes Ngiyalibona. bekuneja Samuel lapha athi kimi andihamba ohlala lapha mina nalo wena ucousins sizayongena emanzini yabandanyana though bebangangeni phakathi badlalela nje la Nkulu into engayibona ngalilalanga basaswima kanjalo angiyazi iwave iqhamuke kuphi ngihlelelele edwaleni Ya, uhlelele like akusondelanga nama yebo kuseduze kwamanzi kodwa amanzi awafiki kakhulu njalo lapho okay kodwa ngalo mzuzu lo kwaqhamuka iwave angiyazi le wave yaqhamuka kuphi yafike yangiboza kahle kahle uhamba nobani la uye udadubawo lo se Cape ne cousin okay siwu3 okay bona bawu2 basemanzini inhloso yokungena emanzini yini hayi angithi kuyo uthi angithi utho ufuna ukuze Cape Town mhlambe mawungeze Cape Town ushaywe umoya nama ngazi into ebezingifikela emqondweni ukuthi yenza kanje okay yenza kanje yenza kanje uyabona ya ngiyabona okay yes so after lapho ngishawe ilamanzi la iwave leyo haw sengimanzi ngifaka i-tracksuit nezilamba sengimanzi manje mangithi ngiyabheka kusala isikhwama isikhwama hayibo iyakhula le ndaba thatha isikhwama ngisibheke ngaphakathi siphume emanzini lesikole siphuma siphuma la la wave safika sahlala la hayibo eduze kwami thathe lesikhwama lesi mangisithatha isikhwama ngivule ngaphakathi ngithole ama-calories ama-calories nokunyenyana nje ngithathe lesikhwama ngisibonise ngibiza u-auntie woza uzobona ngithi bheka ngitholeni ahleke athi ngitheni ku Makhosi bese kuba ijoke ayenza thokoza Makhosi uyabona ngithi hayi man yeka lezo zinto ayikho into enjalo athi usho kanjani ukuthi ayikho into enjalo uphethe iplastic uphethe amabhayi uphethe isikhwama esinama-calorie ngaphakathi and awukakayi kuyothwasa wena kanjani ngathi ayi angazi athi mhlambe abantu bakini bayazenzela abafuni ukuthi uye la kugidwa khona ngithi hayi asiyeke le nto le leli thambo mhlambe ngoba ngathi likude kancane likanjani ithambo i-calorie bayibiza i-calorie kusho ukuthi ithambo lalisetshenziswa kudala isimboli yemali uyabona okay ya so mina ukuze ngibe nalo kodwa sizofika lapho ithi singayi ya kodwa lona liyisimboli yemali kusukela kudala babesebenzisa lona ukutrader izinto kushuthi mawufuna lokho uphethe lona nazothatha yona ngikunikezela ngiyabona yes so u-andajes ngcono sibuyele ekhaya angeke sasuma kusekho right impela sibuyele ekhaya sihambe sifike sihlala angisekho right nami but nginalento ukuthi okay ngile emanzini but now sengibuya nokunye futhi kuyanda nje ngibuye mangibuya ekhaya sengibuyele eJohannesburg manje like eSoweto ngiyabuya from Cape Town mangibuya ngifike ngikhombisa umama bheka ngibone ngithole ngani athi umthetho wakho awuzwa ne umuntu makakhulu angazi ufuna ngithini and umama bekungasumuntu onolaka bekumuntu onothando but bekangazifundi izinto lezi ngitshela ngezinto zesintu bekangazifuni into zesintu umama so angazi angisakhumbuli kahle kuwona lawo malanga lawo mangibuye eCape Town ngalala nalezi zinto lezi zikhona la eroomini la ngilala khona kusisibamba khona basemzini yabo ngisele nomama la endlini phaphame kwenye indlu eWhite City eSoweto yebo ngiguqile ngifake igown ukuthi endlini ngiphume kanjani angazi kodwa ngaphaphama ngilapho ngiphethe isikhwama neplastic kusho ukuthi lesikhwama nale neplastic yamabhayi ngihlala ngiziphethe yonke indawo la ngihamba khona usubuyile eCape Town sengibuyile eCape Town okay wezekhaya walala ngalala but I think ayenzakala nga first day ubuyile eCape Town yes kulawo maviki or iviki elilandelayo okay ngatholakala eWhite City nginabo ma 18 lapho indlebe ayizwa manje kusho ukuthi ngazuthi ngathi ngisetshenziwe ukuthi uyaganga lo uyaganga endlini mabakhuluma nabi ngumntana bese ngingasamameli ngoba manje ngifila like abayizwa lento
engibatshela Lento yona. obatshela So yona. yini ekufanele ngiyenze? Ngcono ngihambe bengumajayivana ke bengithanda ukuzijayivela ngiziphuzele utshwala. Okay. Abantu ababo baba mina nabo besingazwani ngoba bengishaya inqindi. Oh. Ayifakele wena isifaka. So Yeah. ngihambe ke ngiye la I think ngitholakala khona lapho and mangitholakala lapho kuze ubaba uqhamuka ubaba ekwenye igate ubaba semdala afike angibize ngeyibongo yabona bese athi kimi yebo Masoka asho Mdimande umhoyi bengazi ukuthi uyesa hey angisazi manje ngithithibele lapha egate nangazi ukuthi ngithini akhulume lo baba lona athi ngiyazibona nazo zonke izinto eziphethe kodwa mina uthunyelwe kimi ukuthi ngizokuncedisa nga something wena awuthwasi awuzange uzothwasa Okay. bakuthumele kimi ukuthi ngikunike something buyele emuva futhi ubaba loyo ayenze lento ayenzayo angithathe ngemoto angibisele kuphi ekhaya ngimdirect ngihlala endaweni so umama xake ukuthi Kwenzakalani manje? uphume kanjani endlini yami ngikhile nami angazi ubaba amtshela ukuthi ngimthole esangweni lami so ithi ngimbuyise ke udirectile ukuthi uhlalaphi mama umntana ukanje kanje wathi mama okay uhamba ubaba lo I think emalangeni lapho umama angithathe ke manje yena angazi ukubuze bani wamlayela ukuthi thabisa lo muntu endaweni ukuthi uzoba right wangithatha umama wangihambisa lapho bafika lapho bangenza ke into zakhona yabona ukuthi haya Simacaba. simpholise lo uphethwe ilento emphethe uzoba right Okay. and ngempela wadama yonke into yathula mama sambe senkonzweni ke manje siyeke lento zakho hayi ngazigoqa nami into zami ngayibekela eceleni sahamba sa enkonzweni hey sekumnandi ngaleso sikhathi ngithanda inkonzo ngenhliziyo yami yonke Yeah, yebo yona ngayithanda ngisasemncane ngoba ngikhulele khona ngithi Yeah. phela ubaba wayesiphusha athi hambani enkonzweni Yeah. so manje ngibuyele futhi sekumnandi ngibuyele enkonzweni ayisahluphi le yanto le Nomjayivo usuwehlisa hayi umjayivo phela siyabaleka ngithi siyadotsha Yeah. awuphumi nje umtshela umama ukuthi emjayivweni sibe siphuma ngamakhona khona Yeah. so mangisesontweni idambe ke lento and manje sikwisonto liphi angeke ngibiza amasonto ngamagama awo Okay. kodwa ngibe Holy Ghost fire angithi uyawazi lawo Ngiyabona, masonto. yebo. Hayi umama angihamba phambili bazokuthandazela so that lento yakho le umbhedo lo wakho Eish. uyabona Manje wena uhappy mo? hayi angina choice kwamele ngenze into umama mathi ngiyenze Yebo. ngoba makangathi phuma endlini ngizoyolala phi Eish. ngilalela umama athi shona khona hayi ngempela ngihambe thandazela basibeka izandla hey mayahambe sathane get out of this child in uye size ekhaya cut the story short siqhubeke ke manje iminyaka yahamba iminyaka ngihamba isonto manje ngiyajabula and ngithanda nokucula Okay. so mangifika la emasontweni ngihambe emasonto I think since ngavela awu4 leli la kubo baba la bekufanele sihambe khona leli yileli engiyikhethele no i5 leli engiyikhethele lona Yeah. ngaphuma ngandlela thize khona nakhona bengiwa ngithi bengumuntu owayo mangiwile bayenza so sorry madimoni Hayibo. so kuzoza loyo muntu oyiwano onozwela ukuthi zasikukhiphela ngaphandle uzoba right bona bangiphephetha ukuthi hayi shem uyabona uyagula unamafits kanti akunamafits ikona lento kodwa ifihlile ngendlela eyifihle ngayo ngaphuma ke kulelo sonto for some reasons kunama izinto ezingenza ngaphuma kulelo sonto ngangena kwelinye isonto nalapho ukabo Holy Ghost fire Holy Ghost fire mabathi fire esontweni mina mangibuyela endlini izinto zifirisha bani Wena. hey mhlamba sisonto li right leli awuthi ngiphume kule sonto leli phume so you understand ngizothini bengiyi a spiritual prostitute Okay. I would say so I was a spiritual prostitute because bengifuna lento engiyifunayo Oh. kodwa ngingayitholi angithi kwabona
I'm sorry to say that I'm a prostitute, not ukuthi ngiyabahlambalaza, but angithi manje they go hamba kulo amnikele angene kulo i-content ayifunayo akaneliseki uyabona so nambe ngikanjalo bengena la kwenzeke lokho like angikho fulfilled ithi ngihambe ngiye lapha ngathi ku right ngihambe ngiye lapha ya ithe before ngiya kulele les3 y5 leli les4 ngakula mkhulu yabona lapha yana nami ngabona ukuthi yabona manje ngihamba manje and ngikula kanje ngibona izinto ngiyaboniswa wena awenzi lokho nalokho hamba wena but now ngizotshela bani ngoba the whole of my family iyakhonza ngizoza ngalento le ngizobatshela ukuthi ngiphethwe into enje bangitshele lento umama wangitshela yona ngiyagula manje mama kasekho hambile washona ama sisters wami akhona ahlala emzini yabo nami shadile but bengisekhaya ngoba ngikhumbula ubaba asaphila wathi wena ukasinyali wena momo hayi hauna bashimani so wena tshwantse o tshware sifani samo uzosala nesibongo sala ngeke uzushada ngathi mina uzobo auntie usho kanjani ngingashadi angithi abosisi bami bashadile nami phela ngifuna athi hayi phela namantombazana akomfana la ekhaya so wena unamba ukugcina uthumbu wena ukufanele kusale nalesibongo uzogada leli khaya leli hayi lo baba lo ngithathe esijoke then not knowing ukuthi lo baba lo khona lento bekayibona konke ayichaza ngempela bekayichaza kodwa ngaleso sikhathi bengayiboni okay fine kuhambe ngiguleke manje ngiyagula ke manje I think bekula kubo 20 umambi sikashonile la kubo 2013 ngagula ngasihamba isibhedlela ibhara ngihambile bara bangithumela eJoburg Gen ngadiagnosewa ngecancer mkhulu yabona imbobo ekhona emzimbeni wami ayikho imbobo bengaphuma igazi konke inyembezi mangikhala bekuyigazi kungasamanzi ngathi mina yini lento engiphethe hayi manje bese according to bona manginotice manje kusho ukuthi bese badinwe ngalendlela ukuthi manje siyakuthatha ke manje ngoba ulaleli ngigula to an extent ukuthi usisi wami omdala weza kimi wathi mntana sekhaya uyazibona ukuthi ugula kanjani and akunamuntu ozokugada ngoba sizolokho sikubona yabona ukusigezisa kuba nzima but mina into engifuna ukwenzela yena bengifuna ukukuthengela ama disposable at least ithi noma ubleed bengibleeda kakhulu ithi noma ubleed at least kuphumele somewhere kimi engqondweni ngizitshela ukuthi or mhlambe ngi-HIV bangangitshela ngesibhedlela ngoba mabathatha kunalama bhodlela amancane amaningi abawathathayo ele HIV lihlale likhona lapha bekufanele ngabe bangibizele eceleni bangitshela ukuthi kahle kunje nakanje qhubeka nendlela ngiyathandaza lapho ukuthi ayinkosi makube this is the time it's up to you sekwanele do your will yimi loyo hayi kuye bona leli sonto leli linye ngilibona TV ngihlele embedeni athi yabona lapha ya ula ngiyakhona msho lapha ngizophola ngendlela engibona ngayo abantu kwenzeka ngendlela kwenzeka ngakhona hawu nangempela ngiye kule sonto leli mangifika kule sonto leli bengingasakwazi ukuhamba ukusuka la kuya lapha ya it was a mission but ngalelo langa lelo ngasitshela ukuthi yabona enkonzweni leya ngizoyifuna itaxi ezongithatha yongibekela so la ngihlala ngakhona kuseduze kwamateksi ngazaba ngatotoba ngaye taxini ngaze ngawufika kulelo sonto fika kulela sonto professor umfundisi uno mama osendaweni ukuthi lo mama uyableeda kakhulu kanje mama sukuma hayi ngizibe ngithi hayi mhlawumbe ukukhuluma ngomunye hayi mina yebo akakwazi ukukhuluma ngami ungazelaphi athi angibiza alibiza igama abiza indawo hayo la ngiqhamuka khona ngathi hayi akekho umunye Elizabeth bangibiza ngaleli lengalithandi kahle khona leli Elizabeth ngithanda igama labelungu leli athi mama Elizabeth
and isonto langali phesheya Oh. Okay, bengisathi ngizokubuza ukuthi uyabaza isonto kanjani. yilaba Oh laba abomzala abosibali abaphuma lila ngaphandle. yebo Oh laba banamandla labo bantu labo. khuluma libize igama lami libize ngithi mina hayi akekho umuntu Elizabeth ohlala endaweni ukuthi yimi lo ngisukuni athi woza la hayi ngempela ngiye kuye athi kimi I'm seeing a spirit of sangoma Demi usibonati athi before that let me pray for you ngithandazele athi uzoba right lento ekuphethe izophela uye esibhedlele uyanina esibhedlele ngimtshela hayi ngiyangelangela ukuthi athi uye esibhedlele sibone ukuthi laba bebathu ne cancer abasazoyithola na hayi besabuya khuluma ngokuzangoma akhulume athi yabona lezi zinto nazo esendlini ezobungoma lezo ziphethe konke lokho kukhona ukubeke lapha ekhoneni ukuthathe mawukuthatha ukuhambisa ukukhipha endlini sathane loyo No. wena uthatha usathane wamfuya endlini Oh. ngimfuye kanjani ngoba lezi zinto zize kimi wamamkela wena angimamkelanga phela ngiyabuza ukuthi lezi zinto zize kanjani endlini ngafana ngenze njani so bengisabuza ebantwini abadala ngingakatholi ianswer ngikwazi ukuzilahla ngingakazi ukuthi ziyisikhatsini yikho ngizibeke lapha ekamereni athi kimke kuzofanele kuzithathe but uzubona ukuthi umfundisi khona into ayaziyo athi kimi mawuzithatha uyozilahla ungaveli uyilahle ungazithatha uzihambise namanzi faka eplastikini uyihambise namanzi noma uyishise noma uyabona kodwa nje kodwa ungazilahli ngayilahli uzilahle sicoshwa abantu zonke lezo zihambise ngamanzi noma ushise kodwa before ukwenza lokho thandaza uzithandazele yabona ya awuzihambisi nje into ezinje kimi engqondweni ngibe nama question amaningi ukuthi lo baba usho ukuthini makathi angizihambisi nje into ezinje kahle kahle ziyini lezi zinto lezi hayi mfundisi angithandazele kupheleke yimi loyo ngihamba treatment mangifika esibhedlele bathi abo doctor basayiboni lento ngithi kanjani hayibo asuwe ongithathile wangimikisa ongithumele eJoburg Jen bangithatha bangisika iskin sami bayise lab babuyisa bathi ngine cancer wena futhi angisenayo wenzeni ngathi ayikho into engiyenzile ngivele ngayisontweni mina ngathandazela wathi meaning faith yakho esebenza if all the patients esinawo la bewafana nawo ngabe isibhedlele asicwelanga kanje bheka ifile yakho engakanani mangibheka ifile yakho uke washawa istroke wena zakushaya istroke kwaphela yini khuluma like site lakho though bekuyi minor stroke but wathi ufika esibhedlele angikwazi sakubona uguqile phezulu kombhede uthandaza angithi bese ngenwe into uzalwane phela uthandaza manje so sakubona uthandaza lapha yana sathi ay ifaith yalo muntu lo yamphilisa and it the following day masiza sizokucheck sakuthola ukuthi ubuso bubuyela speech isiphumile so yilokhu manje futhi bathe une cancer so right futhi hayi wena uya miracle baby igama lakufanele kube umiracle kube ujoke uhlekwe kube right hayi ngempela ngihlale ke manje kuphi kule nkonzo angithi manje kunomehluko yalithola ngipholile ngizophuma ngephi awusaphuma ngihlale la enkonzweni kube nento phakathi ke kule nkonzo mangihleli buye le yanto yami thola ivoice uyambona lo muntu umbhekile angibonisa omunye umuntu uthi uyambona lo muntu unjani ngithi mina mangibheka lo muntu lo umuntu uyahamba but angazi ngizothi yazi isilwane uyisilwane but umuntu and abanye abantu abambone mina ngibona it's like wena uhleli kanje abantu babona wena but mina ngibona isilwane hawu ngithi mina kodwa ngiyithola phi from la isound emadlebeni ukuthi bheka angazi kukhuluma umuntu owubaba athi bheka lapha ngibheke lapha hayi kule sonto kunento eningi nginandaba ngibuyele ekhaya the following week ngibuyele ke manje sontweni sengiya ngengqondo ukuthi ufuna ukubona ukuthi
kahle kahle yini lento bengiyibona abengiyibona last last week ngisazoyibona mfowethu. hayi the following ngabona okuningi so basically ngicabanga ukuthi lapha ya kule yankonzo kuningi abakwenzayo behind the scene but mabeza efront Beza sibona beyibo. yes kodwa ngizangikhuluma ngayigcina kimi esifubeni kodwa bese ngibona kwaba nento ethi umfundisi waqala ke manje wenzani I think umfundisi Wabona ukuthi khonto oyibona wangibona ukuthi ona waqala ke manje ufuna ukwenzani kungisondeza eduzane mangiya enkonzweni athi kimi umfundisi ugqoke kanjani unkosikazi wakhe uhleli lapha ya ubuza mina ukuthi ngigqoke kanjani athi angithandi ngendlela ogqoke ngayo umuhle ufaka ingubo ezinde angizithandi lezi zinto zakho lezo ifakayo ne rouge how makeup umfundisi kodwa uma mfundisi ukhona ngithi uye ongamtshela kanjalo mina ngishadanga nawo why kanti umfundisi uzama kungisondeza eduzane ngibizwa umamfundisi umamfundisi makangibiza athi kimi besikhuluma ngawo ubaba uyakuthanda but ukuthandela ukuthi ungamasharisha uyabona kusho ubani umama mfundisi kusho umamfundisi ngithi mina akunankinga mama ngizoya ekhaya ngiyothandaza ngizwe ukuthi inkosi iyavuma yini ukuthi ngiasharisha ubaba mayivumile ngizobuya ku ukasharisha mhlawumbe yini makaphuma kulela office lakhe azongena simbambela amabhayibheli angithi yabona so umuntu omkhulu phela uyakhushulwa manje kanti ukhushulwa nje ikhona la abayibonayo kuwe bafuna ukusebenzisa lento le wena onayo but then I couldn't understand it's now I'm understanding ukuthi okay that is why bekwenzakala 1 2 3 futhi umkhulu lo ya beka sekangibonile ukuthi lo makangaba la iduze kwami uzoma endleleni yami lo ngona be la iduze kwami angizombonela eduzane ngoba makale kude uzongishaya ithe mabasho kanjalo that was my last day of going back kuphi esontweni ahlala ekhaya boma 3 months ngayinkonzweni ngalesikhathi ngihlele ekhaya yabuya kakhulu ngizwa izinto endlebeni ngizwe ivoice yomuntu owumama athi ufunani lapha hayibo awuhlale phansi mina ngi-ignore ngiye kwelinye isonto ke manje after 3 months manje ukugula lokhuya okwalapha njengoba ngangipholile uqale futhi hawu kanti yini lento bengithi ngipholile hayi kanti bekokwesikhashana so kusho ukuthi into eyenziwe ukuthi uzophola komzuzwana izobuya futhi yabuya futhi mayibuya ngabuyela enkonzweni enye ngaya kwenye inkonzo le manje yokugcina okay mangiya enkonzweni yokugcina ke hawu lapho ke ngafike ngaphola ngempela shem ngaphola ngifuna uqamba manga ngithanda nasenkonzweni lapho like ngishilo ukuthi angeke ngidalule amagama wenkonzo yes abaziyo bayangazi ukuthi bengihamba phi bekumnandi enkonzweni ku right kodwa bengibona izinto ngihleli kwabona uhleli kanje kuyaculwa lapha yana wena ubona kuyaluza lapha kade enkonzweni ngizotshela bani wonke umuntu uyakholwa wonke umuntu uyabona wonke umuntu ingqondo yakhe kuphi ilapha phambili yathandazwa lana Holy Ghost fire yonke into ukhona umuntu engifuna ukushare naye but ngizoshare naye kanjani ngoba labantu angeke bayizwe lento engibatshela yona labayi1 ilanga mayifika that was 2023 kusho ukuthi ngizame ukukhatha lento le ukuthi ngizofika ku 2023 ngoba if ngayilandela yonke angisambe la story sami side kakhulu so mayifika lento ngibona zonke lezi zinto lezi ngiyaqala manje ngiyagula and ngumuntu ocula ekhwayeni uyabona ekhwayeni ngiyaya angisayi ngithola ama voice ukuthi isikhathi sifikile nginga understand mabathi isikhathi sifikile ukuthi basho ukuthini hayi qhubeke mina nendlela yami engizihambela yona ngiqhubeke aza ama voice uphuma la awuhambe ekhaya phume enkonzweni mina ngithanda inkonzo so anginazi ukuthi nabo ba yimi loyo anginazi ukuthi nabo ba khuphuka into inyuke kakhulu
bazi abathandazeli fire mabayifayarisha esontweni mina ekhaya ifayarisha mina eish bengifayarisha kakhulu hayi kancane till one day mabayenze leyo fire le the following day ngibuyele enkonzweni iphinde le nto mayengiphinda so ngitshelo umntwana ebengicula naye ekhwayeni athi mama uvele wajumpa waya phezulu it's like wahayiza yabona beza bazokuthandazela thema bakuthandazela ukubona uphuma uhamba yabona hamba ngathi nyoka kanje ya waphumela ngaphandle ngaphaphama ngaphandle ngiyakhumbula mangiphaphama ngaphandle ngazibuza kwenzakalani la but ngizweni ivoice ethini phuma ngime ngaphandle ngithandaze ngithi inkosi kuningi okwenzakala kimi angikwazi kuyini ngicela ukuthi wena ungiguide and protect me because angathi kuzoliwa ke manje angisayazi leyiza ngamandla le ngibuyele enkonzweni angisayohlala ekhwayeni sengihleli kwi-congregation ize ivoice ngithe phuma angishayela makasho kanjalo kulanga ayizo kwesithu futhi ngaphuma that was the end of me nenkonzo kusho ukuthi bangikhiphile enkonzweni ngithe phuma hamba ke manje ngaekhaya ngalelo langa ebusuku ngaqala ke ngaphupha ke manje sengiphupha ngiwabona kanje amaphupho ngalibona ikhehla ngibona ugogo ngathi kuse meetingini kuyakhulunywa ke manje khulunywa nami bangitshela lokho abangitshela lokho ngathi mina nayi lento ubuyile futhi so ngesingami ngithathe ukuthi bangiyeka ngisaseyintombaza ngumntwana bangiyeka ngakhula bangiyeka ngajiva bangiyeka ngayenza zonke izinto bathi sizomthola makaqede yonke leyo yabona sizomthola and manje bangithola kanjani benginama business mina bengiyenza inwele bengumuntu othanda beauty uthanda ubuhle ngithanda beauty ngenza makeup ngenza amazipho ngenza inwele yabona nje ngikhipha ama trip ngumuntu nje webusiness ngifuna la kunemali ngakhona ngithengisa impahla yonke leyo nto leyo business yaqala yehla shona phansi manje ayeshona phansi thengisa imoto yehla business akusena moto ethengwayo impahla ziyahamba one abantu esaluni mina umuntu engaqala ukwenza inzipho kudala abantu bebazi ukuthi lo sisi makangakubamba enziphweni sophuma umuhle manje sekuyaqala abantu mangibafaka inzipho uba muhle makaphuma endlini makafika ekhaya izipho seliphumile angisendele isithombe ukuthi hayi mama wenze kanjani namhlanje ngikwazi umuntu owumpetha ayile angi-understand nami ngithi mhlawumbe i-product yabona ngizoke ngibuyele la ngithenge khona ngibuza ukuthi i-product yabo injani nangempela ngibuyele lapho ngizobuza ukuthi i-product yenu wayenza so hayi mama mhlawumbe kune-problem thatha le ngibuyele ekhaya so iyenzeke continuously leyo nto ngathi mina this is the end of me ngoba umuntu oyi-one makangacomplaina ngebhizinisi yakho uzoyitshela omunye nalo yatshela omunye then bazothi hayi laphaya ngasayi akusekho right lo mama sekakhulile ngasakwazi understand that's how ibusiness yami yawa ngakhona and then ngenzani ngafuna abafana okay guys na indawo qashana basebenza abafana baqasha basebenza yonke into ku right nje for bona but ithe makufika isikhathi kwaqhamuka isalukwazi sathi khipha labantu ngoba le ndawo le indawo yakho indawo kufanele usebenzele kuyo hayi inzipho hayi inwele hayi makeup awukhumula le into wayiyele esikolweni yokumassage ulula abantu amathambo nani like le beauty therapy nantontoni yonke lento zabo massage therapy ngayifunda kala angizange ngithola ama results akhona ngifunde ekudala I'm sure more than 20 years but ama results akhona afike 2023 angwazi bawahlelephi so kusho ukuthi manje qhamuka zonke lezi zinto lezi sekuvela izinto ezinhle vele izinto ezintsha manje ugogo lo akhulume la athi kimi yasibona isitifiketi sakho lesi sifikile khuluma ephupeni nala uyaza ngamaphupho uyaza nasendlebeni athi kimi isitifiketi sakho lesi yiso sizosebenza la
wena umsebenzi wakho uzolula abantu abadala amathambo. Wena uzosebenza ngempande izoyakhiwa uwe sizokubonisa yiyo ezophilisa abantu abadala. Nakya. Wena abantu abagula abaphathwa yicancer sizokubonisa ukuthi wena uzobaphilisa kanjani. Wena abobaba abaphathwa yizinso uzobapholisa. Ngithi usindile wena bowungaguli wena ukuthi bowungafuna umsebenzi wabantu abadala. Kodwa siyajabula ukuthi manje na umsebenzi uthathile umsebenzi ozowenza. Zonke lezi zinto manje ziza khana zenza isense ukuthi okay, so now they are coming to me ukuthi babona ukuthi ukhathele manje ucedile la emhlabeni ukwenza whatever lebekayenza. Now it's our time, we are going to tell her what to do. Hayi mkhulu yeza ize ngamandla, yeza ngamandla to an extent yokuthi ngiyengavale kamehlo. Ngiyengaba blind. Hayibo. Mangiba blind ngibatshele ngikhulume nabo ngithi noma ningangivala amehlo ngithe mina ngizoyenza ngedate so. And do you know what? Ngaleyo date le engayibeka fika. Kwazi voice lahlala la. Awuyindawo wena. Like bengathi ngiboshwe inyawo nezandla. Ngahlala lapho kulo ndawo ngibukele iTV. Ku TV bengiyibhekile but bengingaboni lento ebengiyibheke ku TV. Bekudlula ngathi ama slides. Ngiboniswa. Okay. Yeah, ngibonisa indawo, ngiboniswa lokhu uzokwenza kuphi, lokhu kodwa manje kubonisa abobani bekungabonisa abogogo, bekubonisa amakhehla. And amakhehla maweza nezinto azokubonisa awakubonisi isithombe like ubukele ukuthi okay la kuphi if you once yeah kuba ngiyayibona if you once badlula mawungabonanga okwakho uzozifunela ababuyi bazothi noma ungayophahla lapho ubuyela ukuthi mkhulu ini nani yini lade ningivezela angeke khohlwa. So manje mina bengisasekusha kimi ngithi ngiyayibona le ithombe eziningi ezilokhu ezidlula kwenzakalani kanti kimi hayi ngabona ukuthi hayi zishile ziyakhala ke manje ziku loud speaker ziku loud speaker kade kanjalo ke indlela yami. And then mina ke angizange ngibe umuntu oya ukugobela yebo. And for some reason kunogogo ugogo bengimphupha and ugogo Maweni. Ngiyambona ugogo Maweni wasekhaya. Hawu, okay. Ugogo wakhe nobabu wami abomama babo bayazalana. Okay. So kimi mangilokho ngiphupha ugogo kube nento ukuthi uyugobela wami ngiye kuye ngizobona. Ngimphuphile kaningi amtshela naye kodwa isikhathi sizofika mhlawumbe kufanele kuze la ngokufundise ezinye nezinye athi mina akunankinga yabona isikhathi masifike si right sizofika. Bangibonisa omunye ugogo futhi ngaya kugogo loyo wangifundisa lokho angifundisa. So benzani abomkhulu laba bangithumela ebantwini aba different. Uzoya lapha ya fika lapha uzothola 1 2 3 ngikwenze lokho ngibuye ekhaya ngisebenze. Suke lapho makufike leso sikhathi uzoya lapha yana uzothola lo lwazi lo nalo ngikwenze lokho ngibuye bangenza kanjalo. So kimi indlela yami yokufunda leyo ngifunde kanjalo yonke le ndlela. So mangibala yonke leminyaka lena I think plus minus 43 years ngihamba le ndlela. So kulabo gobela abakuvezela bona abakini ubuya kibo njengabo uqala igogo Maweni nakomunye ngiyaya ufike ufunde angiko angihlala ngiyaya ngimtshela ukuthi yazi ngithunywe kuwe gogo umkhulu uthe ngize kuwe into kanje nakanje athi gogo bengikulindele nakho nalokhu thatha lokhu kusebenza kanje. Okay, so kusho ukuthi nginama mentor
are different abantu baba ne mentor mhlawumbe A1 mina ngithola ngifundiswa la mase ngiyitholile lento bekufanele ngiyitholile ngibuye ngifundiswe lapha ngibuye ngifundiswe and then yes enye engiyibonile abomkhulu abayenzayo kimi bayathanda ukungithumela entabeni okay so hamba entabeni endaweni ukuthi ufike endaweni ukuthi ugubha umuntu kanje lo muthi lo usebenza lokhu nalokhu and kulawo malanga kuzoza umuntu ogula okufanele kancedwe ngalo yamuthi bengiyuka so eyami indlela I totally different kwabanye abantu ngoba ngiyizwa abantu bathi bona bahambile bayogida baphuza igazi baliphalaza I've never experienced that up to the age lengulo so kodwa ngiyasebenza and people are being healed ngoba ngiyawathola bayabuya back bazongijeka gogo obunya abanye bangibiza abanye chomi hayi kunabantwana ake ngixolisa ukungena emlonyeni gogo ngoba vele umnyumbo sesiwutholile sesiyazi ukuthi sikhuluma nobani okanjani osukaphi sihamba nayo ke manje ke from umnyumba wakho I-background yakho noma impande zakho sesingena manje ke ekusebenzeni ke manje noma kubizo lakho ke manje lolokile ukuthi ukuphi manje kwenzakalani from yes njengamanje sithatha halfway sihlangabeza phana nendawo ukuthi kusuka manje ke wenzani ke gogo ke kuyaphambili okay okwamanje ke ngiyasebenza ekhaya anginandumba mina okay kodwa nginendawo engiyibiza emakhosini semakhosini indawo la ngibabeke khona endlini so mina mawuza kimi sisebenza asiguqi ngamadolo okay sahlala kanje sikhuluma okay so kuyadependa ukuthi kungene bani ngaleso sikhathi and nakuthi kuphakame bani abanye abantu mabafika ngivele ngimkhuluma ehleli lapho okay unokumbona vele inkinga indaba zakhe kanje ngimncede abanye abaningi abezayo abantu abangibikela ama problems wabo okay yeah afike mkhulu it's like mawuye eclinic ngithi mawufika ku doctor ngiphethwe ikhanda kanje nakuphi kwenza kanje qale mina ke hlanganisa into zami thatha okay hamba so kaningi ngisebenza kanjalo kuya balwa nje lapho nalapho ukuthi kufike umuntu angazi kusuke kwenze njani kodwa mina yikho ngizibize ngokuthi ngigedla yes umsebenzi wegedla mhlawumbe mangifuna ukuqonda kahle umsebenzi wegedla nomngoma nowesango nowenyanga into eyodwa noma kuyadle kunobudlelwano noma mhlawumbe kuhlukene ngiknowledge mina nginayo ubugedla I think mawusebenza ngempande kakhulu ne like ihlahla abantu abamagedla kaningi asabantu abathanda asabantu abaprofitayo ngizothini abaprofesayayo noma abahlolayo abashayi amathambo nani basebenza ngempande okwakho ukuletha iproblem yakho buye yena akuhlanganisela izinto zakho hamba sesizozwa ngawe ukuthi lento yenzile uphilile noma fanele si-add okunye ubugedla ngazi ukanjalo and then kukhona ke laba abaphiwa uthola ukuthi umuntu uphiwa konke angazi angeke ngikhulume ngento engayazi kodwa ngibabonile ngendaba ye-social media umuntu athi ngiyaprofesaya ngishaya amathambo ngiyigedla so I don't know mina ngikhuluma indlela yami yakho nje iqondene nawe gogo okay and ke kule ndlela engikuyo ngathini ngiphiwe kunezigabanyana eziningi engidlule kuzo engiphiwe kule ndlela uyahamba uyaphasiswa mawungafunda la wakwenza ngendlela eright uyaqhubeka uphasiswe unikezwe ingubo zakhona ugqoke so kuneyingubo eziningi ezi different according to lento okuyo in that particular time
Yebo. Manje gogo ngingene nje emlonyeni. Siselapho nje singaze sikhohle. Mawukhuluma ngengubo njengamanje ubugqoke kanje, yizo lezi ngubo zakhona enegqokayo. Mina ngiqokisiwe, ngiphiwe. Okay. Ya, nginazo ziningi igcwele lapha endlini nje amakhalakhala ezinye zinjani yonke ingubo nengubo. Uphiwa ubani? Amakhehla nabogogo. Ayeza phela. Oh. Bangibonisa. Le eyokuthi, le eyokwenza ukuthi, le eyokwenza ukuthi. Akufanele kuyoguqa lapha yana ucelele abantu usebenzisa le. Makufane kuye endaweni ukuthi uzosebenzisa le. Le awuyigqoke emini, le uyifaka ebusuku, le Okay. zikanjalo ingubo zethu. Okay. So ngokwemithi ke ulapha ngemithi newasho namanzi noma mhlambe. Iwasho not kakhulu. Ngisebenza ngemithi. Okay. Engizikhandele yona mina ngoba ngisuke ngikhonjiswa amakhehla ami ukuthi hlanganisa lokhu nalokhu 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 kuzolapha into ukuthi. Yebo. Usunawo ama client njengamanje nje khona mhlawumbe abakubukayo abathi siyamazi ugogo. Bakhona Baningi phela. ababaninganga mhlawumbe kodwa bakhona angisumuntu angeke ngize ngikhulume amanga ngithi hayi kuyagcwala kimi. Mina ngilethelwa abantu bami. Abantu bami abadala. Yiba bangilethela abantu. So liyaphela iviki mhlawumbe kungangena ngamuntu. Liya landelayo mhlawumbe kungene 3-4 uyabona angisi ulomuntu ozothi hayi simesitulweni siyahlala sibe 100 makufika la kuyakhathwa so angazi ukuthi mhlawumbe basangifuna ukungibona ukuthi usebenza kanjani amakhehla amadala mhlawumbe asafuna ukubona ukuthi lento esikupha yona uyayisebenzisa nabantu Noma nawo nothando la olungakanani ngeke uthando bayatestana yebo. ngoba njengoba ngithi bayatestana khona la ngeke ngaba ngine room ekhaya back room. Okay. So lali empty ngangifuna kuzohlala umuntu. Do you know abantu bebabaletha banga mina bekimbe ngibona umqashi ozohlala nami but in few days afikile or few weeks afikile umqashi sekayagula. Bafike kimi bakhuluma yabo lo muntu omfake lapha asumqashi uzomnyanga and uzohlala isikhathi esingaka So ufana kuzomlapha. Uzomlapha wena. So iphathi yesikolo sami na. Yeah. Yes. And yabona njengoba hleli lapha uthola ukuthi umuntu okhona akakhokhi nakhona bafuna ukubonana. Do you have patience yokuthi sometimes umuntu uyagula kakhulu. Are you after money or after healing? Yebo. Ngoba phela lento sihlanganiswe yini ukuzophilisa. So if umuntu angaphethanga imali uzomnceda noma uzomjikisa ufuna noma imali. uzomjikisa ufuna imali. Kunzima. Inzima lento lena and mawumuntu ophiwe ukuthi kufanele kuphilise imali iza kamuva. And ngendlela eza ngayo iza ngendlela ezihlukile. Ba thank you yakhona uyathuka nawe. Mina I would say imisebenzi engiyenzile it's not that I'm charging people. Yes, I do charge lento engichargeayo but thank you yakhona is very massive. Yawazi ama popcorn ma ngiyabona ya nami ngibona ukuthi okay so ngapompa la. Yeah, ngiyapompa la kusho ukuthi kundlela bekufanele ngisebenze ngayo. Kahle. So okuningi angeke ngikusho angisonto othanda ukukhuluma kakhulu. Kodwa kuko bengifuna nje nami ukuthi mhlawumbe ungiphi isithombe. Yesana. Mhlawumbe nje ungikhanyisela ukuthi futhi. Cha, sexoxela nje singajahe ndawo mhlawumbe gogo awungikhanyisele nje isithombe sokuthi entweni ozenzayo noma osizweni osiza ngalo mhlawumbe ebantwini osuke basiza noma ungeke usho ukuthi ubani wapi uhlalaphi kodwa khona ngithi abantu osuke basiza mhlawumbe ubasize ezinkingeni ekanjani uma ngibalela nje oyedwa noma ababili. Okay, abantu engiba attractayo kakhulu emsebenzini wami abobaba. Okay. Kufika abobaba abaningi and abobaba
abane problem ngisizansi Okay. yibo abaza kimi abanye though bafika sibajika ingqondo ukuthi shadile gogo uyazi abo baba banjani yabona umuntu seka uzele lento ayizele kodwa sekabuza okunye but into engiyinotisile kulo hambo lolu abomama bayabala abobaba kakhulu ukusebenza ngabo kakhulu engisebenza ngabo kakhulu kuzabo baba kimi and then nalabo uthola ukuthi umuntu omdala but like life yakhe intengentenge akakhombi lutho empilweni yiba abantu abangithumela bona but majority laba isizansi esigulayo abantu bama izinso yiba abantu ababathumela kimi yeah and ukhona umunye obeka ngifonele naye ethi mangimenzela lokho engimenzele khona ngamnikeza wathi hayi mkhulu lento oyisebenzisa iyasebenza phela mina ngihamba idialysis doctor uthi kunomehluko omkhulu njengoba manje uyangibuza ukuthi ngiyenzani manje angithi asibatsheli ngoba banokungayifuni lezi zinto zethu bathi simosha isystem yalezi zinto zabo abazisebenzisayo but mina deep down I know ukuthi ngoba since ngiqale ukusebenzisa into zakho kunomehluko omkhulu okay manje umuntu mhlambe nje obula eGola ngithi umuntu oseThekwini ose-Cape Town uyakhona ukusizakala mhlambe uma ukuthi ufuna umnika amakhamba akho ya makhona umuntu ofuna usizo phela manje ngizothini isystem yethu ichangeile whereby everybody ngendaba ye technology everybody around the country can get what he or she wants yeah kunabo courier kunantontoni so if umuntu afuna something I can do that yeah for them it's only if I can know ukuthi inkinga ikuphi inkinga yani ikhanda ibungaphakathi ilonda konke basically I help everything ephathelane nokugula and ukhona omunye ke weza ne ukugula kwakhe kwakunzima kakhulu ayinoshukela but ushukela wakhe kwaseku deep yabona ilonda sezibhobokile uvela amathambo I think uze kimse ku late ithe noma ngizama ukunceda ngincedile isikhumba sazama ukuvaleka but yena I think isikhathi yabona bekuyikhazi nami ke futhi le so ngathi uze mina bengazi ukuthi futhi uyagula bengazi uyagula but ngingazi ukuthi ugula ngalendlela ukuthi sekubhoboke yonkinda so ukumnceda kwami ngifeel like it was in vain inhliziyo yami yabuhlungu I felt like ngathi ngabe ngamnceda mhlawumbe earlier though umuntu mase kufike isikhathi sakhe sokuthi ahambe kunzima ukuthi usibambe leso sikhathi you can't yeah kodwa mawuthunyiwe ukuthi hamba uyenza into enje ungakwenza abuye umuntu aphile futhi aphile kushuthi kahle kahle wena gogo uzenza uyilapha zonke izifo ezemzimbeni yes bese kudepend ukuthi mhlambe ke kuzoshesha kangakanani kuleso sifo leso nesikhathi usegula isikhathi singakanani okubaleke ngoba seshiya amanamba la siyasenzele khona ukuthi ababukeli bekwazi ukuthi nembuzo esingabange sisayibuza phela thina ngoba angicabanga ukuthi nesikhathi ngangazi ngachaza ngithini kodwa nje imibuzo khona imibuzo engasala mhlawumbe singagcina singakubuzi yona nawe kube khona futhi gogo ungagcina ungasitshelanga khona kodwa kuthola ukuthi mosusendlini bese ukhumbula ukuthi hey kube ngithe so kushiya amanamba esivakashi noma umuntu ozile la studio sesize lapho ukuthi nombukela akazi ukuthi athole ulwazi all enough so kodwa ke sesigoqa ke gogo ke ngifuna ungicacisele ekutheni indumba ngoba uthi awunayo kodwa ikhona nendawo la mhla utholakala kiyo osebenzela kiyo sekhaya elikhulu likhona ikhaya la ngisebenzela khona okay yes bayafika abantu ngibenza umsebenzi lo makufanele ngiyokusebenzela entabeni siya entabeni fanele semanzini sihamba semanzini makufanele ku namabhava khona yebo makufanele ngokufaka ebhavini yakufaka ebhavini kuya ngokuthi uphethwe inhloboni yokugula or umuntu ophakamile ungibonisana ngawe yeah konje ngokwelocation uthe uhlala kugogo ngiseSoweto yebo and then eOrlando West okay yeah so mhlambe ke enkundleni zokuxhumana na kuma cellphone number la utholakala khona
TikTok ngikhona though angeke bayabona yonke into angisumuntu o-poster umsebenzi wami ngisaphila isidala ngihamba nabantu bakudala Okay. yeah yes ngiyabona i-technology have changed people are advertising their things on abavumi so ngiyazipostela nje ku TikTok ngizipostele kodwa ngikhona ku TikTok ngaziwa ngomkhulu mahamba yedwa Yeah. ku Facebook ngaziwa ngomkhulu mahamba yedwa Instagram I'm not that much ku Instagram and then number yam Yebo. it's 082 Yebo. 362 5791 ngizoyiphinda futhi 082 362 5791 Khona ne-WhatsApp. ngicela le number engibapha yona ababukeli bangi-WhatsApp kuyo mina angizwani nama calls mawungifonela ngeke ngiyibambe angizwani nento ekhala la endlebe indlebe zami zisebenza ukuthi ngimamela abantu badala hayi ama calls are distractor yebo so ngicela bangi-WhatsApp lapho maka ngi-WhatsApp ke umuntu uzasho ukuthi ukhala ngani ngimncedise ke la nento ayifunayo. Thokoza gogo, siyabonga kakhulu gogo ukusivashela e-studio siyathemba ukuthi futhi uyophinda ubuye nangosuku olulandelayo. uNkulunkulu akusiza kubusise nasemsebenzini wakho uthuthuke phambili. Ngiyabonga nami kakhulu ukuthi ningamukele ngizosho ngizokhuluma ngohambo lwami lolu ngil-experience le though ngilikhathile kodwa I'm sure lokho kuncane abantu abakutholile bazowuzwa ukuthi asifani siyabantu la ngaphandle bakhona bahambe ezinye indlela abanye bahamba ezinye indlela so nami ngilo ohambe lenye indlela engajwayelekanga. Elisuka muva likholwa izagila walala wasala nawe mbukeli ungabhala usibhalele la ku Echo Point TV uze novu lakho noma mhlawumbe nenkinga noma nobizo lakho onalo thina simukela noma ngabe yipi ke inkinga noma uvu lakho oza nalo. Ungakhohlwa ke ukulike, subscribe, commenta mbukelo Echo Point TV The Call ke namhlanje sihlelu nogogo umahamba yedwa shile ke namba ke nizomthinta nimfonele onenkinga emakhaya abagulayo besinde abangayithola umsebenzi sibafisela inhlanhla ukuthi bekwazi ukuthi beyithole ama holiday esikiwe ngoDisember siphathe kahle uphuzweni oludakayo sifike sisave emakhaya ngoba kuzoya emakhaya. Mina ngumntwana umfowambatho ushanda uNtaba ezithi umthiya ushoda uMantini esinqopsodle imadlebana ogatshoza igcolo lomdidi dakho dakhela ucatsho phansi le nqothi kulapha showe zinkomo zinyiphulo zagxwanyawo kwantombi ngiqhoma ngegugu sengiphuma ke iyobonana ngeepisode elandelayo.